Mesabat laking Port of Clark, Pampanga ring illegal na droga magkaulaga ka ng 8.3 million pesos kapamilatan ng inspeksyon na dinawna ng Bureau of Customs ampon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Deng may akwang kontrabando at sula kanukeng 4,891 ecstasy tablets akilala mo naman ang timang party drugs. Agpangking BOC, iba't yaking Netherlands ing mesabing shipment nung nuka rin meto ka rin ecstasy tablets makasalikut king meto nga kawon ng espresso capsules ang pangatlong box ng coffee beans. Meto nga warrant of seizure and detention ing miyampang para ka rin kargamento, pauli na ning violation king Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, ang pang Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. King Port of Clark pamurin, akumpiska na ng Bureau of Customs ing meto nga high-grade marijuana resin ang mikialagang 107,600 pesos. Makasalikut yung illegal substance ay ni, king kilog ng plastic bottle na ating label a keratin hair treatment. Basic and derogatory report ng PIDEA, makadeklara yung shipment antimong t-shirts o nang menakit lang suspicious images king x-ray scanning na niti. Midownla namang K9 sniff test nung nuka rin akong permara yung presensya ng dangerous drugs king package. King physical inspection, mikilaman yung jersey shirts, garlic salt, at meto nga bote ng keratin oil ing kargamento. May kumpirma naman king field testing yung presensya ng cannabinoids, at may diskubre mo naman king laboratory analysis ng PIDEA ing tetrahydrocannabinol a component na ning marijuana. Mig-issue namang warrant of seizure and detention ring otoridad, laban king shipment, huli ning paamaglabag na niti king RA 10863, a konektado mo naman king RA number 9165. Dagdag pa king asabat na ning BOC king Port of Clark, ing meto nga shipment ibat king United States ang mikilamang cannabis-infused vapes amiras king 250,116 pesos. Mi deklarayan timong label marker machine sing package. Mupin may flagya pauli ning x-ray inspection. Detect na rin ning karelang K9 unit ing presensya na ning illegal substance. Kaya rin ning 100% physical examination, diskubri na ng BOC ing Migit dinala na pirasong cannabis-infused disposable vapes iba't karami yaliwang brand. King meging laboratory analysis na ng PIDEA, kinumpirmara nga tinyang marijuana iti, a classified ang timong dangerous drug, lalam na ning RA 9165. Mera pati ang inspeksyon kapamilatan na ng PIDEA, PNP Aviation Security Group, NBI Pampanga, Department of Justice, at ding opisyal na ning Barangay Daw Mabalacat City. Inisyo dari ning warrant of seizure and detention laban king shipment, pauli na ning violations na nini karamiyaliwang section na ning RA 10863, makaugne king RA 9165. Arlen Salonga, CLTV 36 News.